Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bokongsan jong ko kubor mentaka step. Ya ka dorbar Lok Sabha ka bakat Riau la penwai no do Presiden Kari ban plelenti ban sedang no ya ka dorbar Lok Sabha ka bakat Nyau. Ha Arunachal Pradesh ka BJP ka long ka balakre ban thaw ya ka sarkar jela ka bathamai. Bad ka tamasa pan ifilm ka baar sngi kan sedang ha ka jela Manipur mentaka sngi. Ka kubor ka babnya. Ya kedorbar Lok Sabha kebakan Riau la penwai no badu Presiden Kariu Ramnath Kovind ula pediang ya kasiti en okam jong Menteri rang badu Kariu Narendra Modi bad kakenhun Menteri jong Narendra Modi ule kendo yu Presiden Kari Rashtrapati Bhavan badu ula IT kasiti en okam nakakam Menteri rang badu jong kasamoy barim. Presiden ula kerpat yu Narendra Modi bad kakenhun Menteri jong bandang beteng hadu banda shimti da ke sarkar batemai. Kam haswa ka kenhun menteri ke sarkar pedeng kle kendo henin kesngi ban ajing mut ban penwai no ekdor bar Lok Sabha ka bakat Riau. Ya kene ke jing kendo la penlong shisngi hadin beladap nyo vote na kebentak election syaka Lok Sabha ha ka ba ka kenhun NDA bayalam da ka BJP kalong ka balakloi ban bat iulakam ke jing sensyar. Ka samoy trekam jong kedorbar Lok Sabha ka bakat Riau kan kut no ha kalai trek ubenai jeliu. Bad ekadorbar Lok Sabha kebakat Nyau hab bantau haswa kane katarik. Ya kejing tau ekadorbar kebatamai on sale ru hadien bu Chief Election Commissioner rengkat bad ki Election Commissioner kle kendo yu Presiden hakini kisngi banwan ban IT ya ketup kerteng batamai jong ki MP basyak jiat temai. Ha Arunachal Pradesh ka BJP kalong kebala krek bantau ke sarkar namar bakala job haki life sautam ki constituency. Laban kedau hang ne ba ka Arunachal Pradesh kadon ya ka yeng dorbar thawan ke bandru phongut ki dkhot. La ruban kedau hang ne ba ka BJP kala job lupa haki lai teli ki constituency namar ba amdan de ki weipat ki kerteng na ki weipat ki sengsan perthai ki banet thep kerteng bane khun ya ki election. Habapai syaka jelas Sikkim 4 ka i kumbadon ke jingkala long nong yalam namar bakaseng Sikkim Krantikari Morcha kala job haki kat nyau teli ki constituency batam ya kaseng Sikkim Democratic Front kabala job tang haki kat san teli ki constituency. La ban kedau hang ne bag jelas Sikkim kadon ya yang dorbar thawan kabadon lai pu arngut ki dkhot. Ya ke seminar basisngi halor ki kam ban kentia wi ka kam jengok kai perthai ha ke jela Meghalaya bat ki wei ki benta la penlong de ka mau pra modern higher secondary school Shillong henen kesngi ha ke State Convention Center. Ka jing thumu bakong san halor ke jing penlong ya ke ni ke seminar kalong ban kentia wi ka kam jengok kai perthai ha ke jela bat ban yo ik jing mut na ki khna samla. Ki khna pule ni ki school baper ka nong ba kile shim benta ha ke ni ke seminar. Ka Office Jong District Medical and Health Officer ke District Ribhoi ke Penlong ya ke jingelap patba ya ke jingkot jingkya bad ke Ayush Health Cam balakershan da ke National Ayush Mission ha Bhoirambong CHC henin kesngi. Dr. H. Lanong badai kmi ya ke Ayush le thu pensyai syapang ka National Ayush Mission bad laong bagadai ke ba play da ke sarkar pedeng bad ban shimti ya ke wei kisnong kum kisnong Ayush bad bandon ya ke keper batung ya kiken bad dawai banla ban ai jing sumari ki breu. Uba George Lengdo MLA kathan ha ka jingkran jungu kumu kongsan ule ro ikilat balashim da katanat ka kot ka khya ban pensngu thu iki breu syapang ki dawai ayurvedic bat homeopathy banyada bat sumar ki babunjat ki jingpang. Ulong bahagi ni kisngi ki bamenta ki breu klas dang pai sa syaki wei ki lat sumar. Bat ula banjur halor ke jingdan kam banyada penne bat kentiu ya kilat sumar tenrai. Ulong bakasnong Bhoirambong kadon bonjat ki jingthong ki balong dawai. Bad ula kentu ka tenat ka kot ka khya banjit ka wei kisnong Ayush bandon ka keper kan bad balong dawai ha kani ka than. Kani ka kubor ka wan chapi nak All India Radio Shillong. Ka Manipur kan penlong ya ka Tunisian Film Festival ke baar sngi hak auditorium jong ka Manipur State Film Development Society menta bat la syai ke sngi. Letu ki kubor na ka Film Society of Manipur. Ya ka tamasa pani film la penlong da ka jinga trailang ka Federation of Film Societies of India
ka Film Society of Manipur, ka Tunisian Embassy ka Bah Delhi, bat ka Manipur State Film Development Society. Commissioner Ketenat Arts but Culture ke Jela Manipur, M. Lakshmi Kumar Singh, play ke nega tamasa pen film ha ka nong ba Impal mentah kesngi. Da ke jing sokya halo ke jing slam jong ki babon ki project Kampen Roy bala betingka reg sorkar ha ke distrik Ribhoi kamtam ha ke nong po constituency. MLA ke nong po uba Meral Bonds bala senran lang daki he jo ketenat PWD building. Hinin gasngi kilalit jingo ikilai teli ki jaka bapentre yakini ki project namar kajing penslam ban deb yakini ki project. Kini kilai teli project barang yat menta bat ki barang suki ban pendeb ki kentop ya kajing shna ya ka Polytechnic Center ka badan ha kashnong nong kra anong po. Kajing tahu ki ying school jong nong tulo higher secondary school ha diwan umden bat kajing shna ya ka ying office jong usab divisional school education officer ha nong po. Ha kani ke jinglet jingo ya kini project ya new MLA lasenran langru daw ba ransom sutnga ubade executive engineer jong ka PWD building bat uji langstang assistant engineer jong ka PWD building rengkat bat kiwe ki he bat kinong yalam shnong. Haba kerana kilat patai kubor hadian jong ni kejungan jingo ya kini kilai teli project. Uba Meral Bonds ulong ba kum unong mi kemat udan kejing ngokya halo kejing slam man pendep ya kini ki project. Namar kata Maria Dep ke election Lok Sabha bat kejing nyowi ki vote ula shim ya kini kesenjam ban jingo ya kini ki project. La yo kubor badan kejing betai bom ha ke distrik Haila Kandi ha ke Jela Asam henen kesngi. Ha ke ba kato kani ki benta Jokowi ke jaka mani belai kila jular. Letho superintendent ki pulet ka Haila Kandi Monish Mishra. Sham layo kubor bandan mamensau ha kene kejingja. Kawai ka mosque ka badan ha kacurtal hadan hajan kejaka kaput bagi Jela Mizoram kala jular hakikat tu kani kibenta ha kene kejing betai bom. Kabalaja komba ha kapor arbaje dang step perngap. Ka kenhun ki pulet kala let kene kejaka banwat ya kidau baro. Ha jamu bat Kashmir uwe ushipai ulaman saujor bat kiwei kilaman sau malumala ha kajing thai ubam maklan bor improvised explosive device hajan line of control ha ka Mendhar ha ka district Punch nen kesngi kat kum ki kubor belayo ka kenhon pahara jong sipai kadang ya lengba ka dhera dapsi haba kene kajing betai bom kalaja yak ni ki sipai ki balaman sau lapan kit no shaka jaka sumar jong sipai ka bahajan tam yaki wegi jing tip alo kene kejing ja ngidang ap banyo yaki ka nong ya kon ha kejing kura ke balapau ha ke pertai ke MC Mericom bat ka pat ke nong ya kura ke balapau ke El Sarita Devi ki lalam kemat banyo ya kata ke maksiar na ke benta ke India ha ke India Open Boxing Tournament ke baar breu bajia kun ha kejing kura balayo ya kata ke maksiar ha ke Asian Games Amit Panggal ula penram no Sachin Siwach da kabayo ya ka tak maksiar hagaji kun nakaliang kishenrang bat kat to ko kubor kala kot akan nega step kabala wan chapi nak All India Radio Shillong ha kapor prabajeng ine so abaga Delhi station nak benta ka kubor ha kaktin Hindi ka banbot da ka kubor ha kaktin pareng ha kapor prakat san minute ngi penken mau ya pigi nong ngap ha kapor prashteng na kanega station pinyo ay kubor na katan stay lam mingi ha kaktien pareng sngoba ban up mentaki kubor ki banwan chapi na Delhi kapor menta kala jandap artat praduna san minute